Namxaweta kusuka endhawini ta ku hambanahambana laha mi ni vukelaka mi ri kona. Vito ra mina ka ha ri mina Patrick Mambawulele. Se hi video ya vumbirhi ni kha ni yi teka. Loko ni teka lowo sungula ni kume ku xikipa lexi xi na njara yin'wana yi nga ku cikinyeni. Se ni boheka ku teka hi vuntshwa because ni lava swa kahle, lava video yi saseka. Se yi ma ni teka hi vuntshwa. Tanihi laha ni tshembisile nkarhi lowu nga hundza ta ku ta va ni kha ni analyze ti-album tinharhu leti vulavulaka hi Mambawulela. Ni analyzile album ya Xongirangani na album ya Flora N'wachauke. Ni ta analyzer na ya Dr. Rikhotso. I nqambi ya Xigaza leyi nga kona ya ha ri yintshwa, a yi se tiveka ngopfu a Xigazeni. So mara i munhu loyi a producer-la hi Mambawulela, a tlangeriwa hi Mambawulela, a mixeriwa hi Mambawulela, a tlhela Mambawulela ka tinsimu tin'wana va backing vocalist. A yimbelela swin'wana na Mambawulela ka this album. So i album leyi ni twaku yi tlangiwe kahle swinene, album ya yingiseleka, i album leyi dyondzisaka ka track tin'wana leti vulavulaka hi nsati wa mina, track 11 ni twa yi ri educative ngopfu hi mhaka ya vukati. And then na track 12 leyi nge Salani na Famba, track yin'wana is too much educative about na maAfrika ta ku vanhu va njhani, yi kha yi compare na ma-Asia. Hlamuseta mhaka ya ku ma-Asia i vanhu lava sapotanaka swinene, mara loko ku ri hina maAfrika ka swo tala a hi sapotani, ha jelezelana, ha phikizana. So i tinsimu tin'wana leti ni kumaka ti dyondzisa ngopfu swinene. And then ka this album ni kuma ku na ti-hit tinharhu. Tinsimu letiwani ni twa ti ni bela swinene, ni twa ti chayiwe kahle, ni twa ti yimbeleriwe kahle, ni twa ti ri na message wa kahle. Risimu ro sungula, hit yo sungula leyi ni yi vonaka this album ya Dr. Rikhotso i album or track 12 leyi vitaniwaka Salani na Famba, hi leyi ni kha ni vulavula hi yona, leyi kombetaka ta ku hina maAfrika hi hlupheke ngopfu hi mhaka ku a hi pfunani. And then loko hi ya Asia i vanhu lava va pfunanaka swinene, vanhu lava sapotanaka. Mara lawani ku na ku jelezelana, loko no pfuna mani hey munhu loyi a nge ta titwa ngopfu, hey munhu loyi a nge ni twisisi. So hi swin'wana vulavulaka swona ka the track 12 ya Salani na Famba. And then ku va na track 2 laha feature-aka Magolongondo, i risimu ra kahle leri vitaniwaka Vasati va hina. Ni twa ri chayiwe kahle swinene, ni twa ri ba, ni twa ri ri hit kusuka ka this album. And then track yin'wana leyi ni twaku yi ri hit ka this album track 6 leyi yi vulavulaka hi micino kumbe leyi vitaniwaka micino ya Xigaza. Track leyi ni twaku yi ba swinene, laha a vulavula hi machangani lava khale loko va ri tikweni ra Joni a va ti tumbeta swinene, va nga lavi ku vulavula ririmi ra vona. Mara endzhaku ka loko Nelson Mandela a vulavurile leswaku un'wana na un'wana u fanele a va proud hi ndhavuko wa yena, hi vone se Matsonga ma humela ngopfu erivaleni ma tikombisa leswaku hi vona va mani. So and then xin'wana ni nga xi kuma ka this album, a ni nge yi vulavuleli ngopfu, a ni nge vulavuli swo tala. Loko ni ka ni nga rivali, loko ni posta this video ni ta vekela playlist or ni ta vekela album hinkwayo ka first comment. Se mi ta ma ti yingiselela hi n'wexe mi twa ku i album ya njhani, na loko mi lava vuxokoxoko hi nqambi leyiwani mi nga yi kuma eka Facebook, yi vitaniwa Dr. Rikhotso. And then ni kume ta ku na track tinharhu leti ti biwe xigospel nyana, so na tin'wana ti ve na message wa kona mi ta wu twa le ka wona wu na xigospel. Ku na track 11 leyi vulavulaka hi nsati wa mina, leyi kha yi vulavulaka nsati wa mina famba kona kaleni. Risimu rin'wana ni twa ri message lowu famba na risimu rin'wana ra gospel leri nge famba famba ku vonakaleni, famba famba ku vonakaleni, famba famba ku vonakaleni, eku vonakaleni ka Xikwembu. So loko a kha a vula ku nsati wa mina fambi ku vonakaleni, ni twa message lowu a kha a wu vulaka risimu leri wu famba lana na risimu leri a ni kha ni ri yimbelela nyana. I risimu leri ni twaku ri chayiwe kahle hi format nyana leyi nga na gospel endzeni ka yona. And then ku va na track 4 leyi vulavulaka hi Giyani, vulavulaka hi nhluvuko lowu nga kona Giyani, ta ku loko va fa va pfuxiwa, va tsanisiwa va pfuxiwa,
va vona nhluvuko lowu nga kona a va ta va proud ngopfu etikweni ra Giyani. And then na rona risimu leriwani though message wu nga ri xigospel mara machayele ma kona ma xigospel. And then ku va na track 9 leyi vitaniwaku a hi khongeleni, and then hi ta kota ku hlula miringo. Se track leyi biwe xigospel ka mayimbelelele na machayele. Xin'wana ni nga xi observe ka this track yi biwe hi xitayile nyana xa maswabemudanyana, ni twa ku ri na this element ya leswi music wa maswabemuda ka tinsimu tin'wana a wu chayisa swona. So a ni nge vulavuli swo tala, mintirho a yi vulavuli hi yoxe. Ni ta kombela mi wacha ti-track ni ta va ni ti vekerile ka first comment. Loko ku ri mi ni wacha ka Facebook mi nga rivali ku follow or ku like that page. Loko ku ri mi ni wacha ka YouTube ni ta kombela mi subscribe, mi tlhela mi yingisela ti-track leti ni nga ta va ni ti vekerile. Ni ri hosi a yi mi katekiseni endhawini ta ku hambanahambana laha mi ni vukelaka mi ri kona. Hosi a yi mi hlayisi until next time. Inkomu mi va na siku ra kahle.